Bismillahirrahmanirrahim. Peyva diyemin ellezine yu'minune bil gaybi. Emi bahsa imana bi gaybe bikin. İmana bi gaybe, imana bi Xudaya, imana bi melaiketi Xudaya, bi kitabı Xudaya, bi roja ahiretiye. Malum ve vana berçava xuya nakin, vana gaybanene. İmana me bi vana, dibe imana bil gayb. Ellezine yu'minune bil gaybi. Evya de sureti Bakar'da hama beje de seri sureti daye bahsa imana bi gaybe merke mümin gele mutlaka bi gaybe iman bine hena ku bej ehli imani gelo imana bil gayb li dünya ve ahirete fayda içine o insan imana bil gayb neyne be kafir zarara içiye emi xoşik Risale-i Nur mana ve ayet-i Kur'an'ı sahbikin ellezine yu'minune bil gaybi. Eğer duhazi zanibi de iman eda çuqas nimetek puru dilxoş çuqas lezzetek puru dilgeş heye li hikaya kurta temsili nezerke göhbede. Du vaktu zamaneki da du merif hem jbo keyfi hem jbo ticareti derten dimeşin. Yek je tal'reş xudbin behelek va. Yek je tal'reş tal'ivi reşe nexweşe بختی ویتنه یک جه طالع رش خود بینه به هلک و داره اودن بختیار خدا بین بختیار قنجه خدا بین خدای خود بینه به هلک دنه و درتین دگرن دمرون اوی خود بینه جزای خود پرستی خواه هم جزای خود فروشی خواه که خود فروشه هم جزای وان باوری خواه خوار چود نظر خدا كت مملكتك بر فناء بر غدار مذكر لهر در بلنگازو بیچاره جدست مرگن چافسور اوش تخریبات وان و ویلاء قارینه تمام مملكت تیدا گریا همو باجار بفی درد و کلی نالینو زارینه تمام مملكت شکل شینخانه کی عمومی گرد هاته بر چاویوی اوجی جبو اف ایشو علم ev derd û xem nebîne ji xeynê serxweşiyê çarekî dinê nedî ji bo xelasiyê. Lewra herkes jê ra duşmin ecnebî xuya dibe. Di ortê da tirs û sawa cenaza şîn û girîna yetîmê bêumîd dibîne. Wijdanê wî wê demê di nav ezabek elîm da dimîne. Hema xudabînê din merivê dinê ku xweda dibîne ew ê qenc û delal xuda perest حق آشینا اخلاق خوش بوکه اخلاقی وی خوش بوکه چود نظر خدا کت مملکتک بردلال ev merve zana ev merve beheş dama çu kete vi memleket خوش mezekir her der keyfu şahi zevku safaya her ci zikru fikir aşku şevk cezbu sedaya herkes jera dost yar akraba xuyadibin de tamamı memleketta كيف الترخيصات عمومي دقال تشكرو عفرين دبينه همش بو قلتنا عسكر بالتكبير وبالتهليل دنج الدفي دنج موسيقيان بعشق وشوق دبيزه براكي عبد اللطيف معلومه ايرو بحثا ايمانا بالغيبه ما الذين يؤمنون بالغيب ما خوند مرفي مؤمن ايكو ايمانا بغيبتنا ومركي كافر ايكو منكره ايمانوي بغيبتنا ايمانوي بخدا تنا دحب مرفن يكجي مرفي مؤمنه يكجي مرفي كافره تاني دنياي شافي خوفتكن الحال الدنياي مزتكن حال الدنياي اي مؤمن بشكل كي جرى دنيا خياتك او دني بشكل دني خياتك انكي حزيتي استاذ جمرة مثال وانجي جو الدنيا دبا وكا سلاخانكي دبا وكا شينخانكي تفان مخلوقات دبن وكا جنازه بأميد لورا ايمان وام خداتنا دخوازي تجي بزمان خوي شيرين فيا هنكي ايزاح بك جمرة كا قالوا ميركي مؤمن د كائنات دا نظر وي چاويا بچ چاوي الكائنات مزتك ميركي كافر بچاي مزتك استراحه قلب مؤمن چاويا اي كافر دچ دردو بلاي دايه اویاج مرا تجی اینکی ایزاح کرد میشه. صدا خودش ترازی بش خود دا خوشی خوند در رساله نور دا خوشی جی ایزاحات کردن. حقیقتا حضرت استاد
maşallah dinava imanı da çıka saadeteki zede mazın heye. Dinava imanı da çağdı dünyayı da vesila ve imanı merev dünyayı da huzureki mazın dibine. Küfrü dalalet edaji çava azabeki mazın dünyayı edaji yani peşin heye. Hem erneçe ahiret dünya edaji dinava küfrü dalalet eda elemeki mazın azabeki mazın kedereki mazın tedahiye temsileki hoşiggo. Ana mesela embebejin dünya vaka şehre mebe vi şehre meda em zanibin ku mazne vi şehri heye vi bajari heye o sultanı vi bajari heye her çeşit tedbira vi daye idara vi daye herkesi sahip derti fakir fukara van denge kuteneji yani van denge kutene ku van mahluka van insana pır memnun jvi zati ji keyfu sururu ji hoşiye van denge vante demek ki yani merev bajareki usabi bine saadetu lezzet van insana merev je istifadet ke o çıka mes'ud bin çıka saadetli bin merev je istifadet ke eve saadeta öte ali merev daji ama mesela emrejim de şehri meda merev je mala huderte de hattani çarşiye merev breda çen hab hadisa bine merev cigi bine rivayet walad sekerat daya ahwa khawiye dicigi da hingi digirin o hingi zulmeyle hevdikin o kestine yardımya vere yardımya van fakiru fukara mazluma yani ev elemu eşa van insana evet çava merev cice müteessir ve merev rahatsız ve aynı vakaviya ev dünyacı demek Halık-ı Zülcelal ve dünyayı merev itikadu imanu baveriya merev hebe merev zane ku her hadise her tişt de emri vidaye yani tevek mahluku mevcut evan denge kujwan derti tevek jim memnuniyeta xo je keyfu surura xo je xodera zikir dikin hamdu sena dikin ama ehli küfrü dalalet kujber baveriya bu xodetine veka ku tevek mahluku mevcut veka bexodi bin veka perişan bin avan qarine kujwan dertin ne denge hamde u şükre u senaye vaka kuş hale ku şikayet gün büyük çavil dünya edinere jiber kul büyük çavil dünya edinere dineri elemu eşa mahlukat teb alivi daci yani jiber demek ki küfrü dalalet eda eşeki pırmasın dünya edaci he peşin he yani hek merne şube ahireti ama iman edaci bu baveriya xode tevek hadisa tevek van denge güteni tevek mahluku mevcut demek ki hamdeki hoşik dikin ev hamde van ev memnuniyeta van ev keyfa van ev surura van mervcice istifade dike dünya edaci ve ka cennet edabe merev zevku lezzeteki mazın dünya edaci imana xudi gire yani maşallah gelek hoş bu eji ve ka haşiye ki bidim seri ne ki izabkim xulasavi hat fam kidin ku du merev tene ve dünyayı vi bajarı hoş çave xuvetkin yek je imanavi bi gaybe heye yek je imanavi bi gaybetine yek mümine yek kafire mümin çave xuvetke mezetke maşallah bajara ki gelek hoş u şerin xuda kuray ardi riya ardi vaka kiriye ziyafetgah ki o kısme ki je tene dibin asker o ija bidenge defe bidenge musikiya ija bi aşk u şevqin ija gelek je teşbih caiz be bandot vaka بالدفاء وببلوري وبموسيقيا بدنگ تاني بيشيا وان تاني في كراي عرديت كافن دبن عسكر هنكي جيجي تذكرات جرن خالقي في مملكات جي خالقك رحيمه خالقك كريمه وجلك جيج مخلوق خوشي حسدك ولسر مخلوق خوشي بشفقته وبمرحمته او جي لوي مرحمته بادشاه مزتك لوي زيافته مزتك لوي تذكري مزتك لوي سلاحي مزتك جي الدنيا ورا ذوقك يوصل دغرك هنا درباس اخرته النبيه هنا درباس جنه النبيه للدنيا بنا جنه الدفوله سرچاوي لميركي كافر اموار سروي او جي چاوي خوفتك جبرك ايمانا يبخداتنا دبي في باجار بخديه ربك خالقك جوي كائنات راتنا اجا كجوي راتنا her insan ve her mahluk kutiriye arde mezzetkin ki dümrün cenaze van derbasi kabristan adı be. Yani tedbir kayd be selahane, tedbir kayd be ciyeşinkhane, ama mirin vaka celladekiye ki kuseri kuş alama gaybe vetke te dünyayı
عمرن سریوان دبره دقنعت ویدا خدا کی جتنه دقنعت ویدا جی عالم کی جتنه و چاخه دنیا دبه جی شینو گرینه و ربینا وی تنگ دبه و رد فتسه دکن ناکه حیوا وی دبه عرض دانای دبه باور بکی ادوی درد دان کارم سکنم شوشکی ویسکه عراق بسری خدا جی نکم خود سرخوش نکم و دنیای جبیرا خود نبم درد ویان نایکشاندنی ام دبیلن که اهل کفر و دلاله جبو خاطر که حیوا خوبینن یا میخانانه یا چن لجیه که کیف خانانه جیه کیف و لذتینه چن لوی داری عقل خوش بو خاطر که ابطال بکن حس خو ابطال بکن شعور وانا دنیای ببرینه هشوان بقده لفقط اهل ایمانه لدنیای مزد که خالقه کی رحیم وظیفه داره سر پشتا انسان وظیفه داره و جغین في الدنيا فاني نامزتش عالمك باقية دنيا را او ده قبرستان را در باس عالمك دنيا ببا والحاصل هنا كش في الدنيا نتشيه ده هندر في الدنيا دا معنى ده كذا هندر جنتي وكاكو بينا جنتي في بوزيوي يعني الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام فان ذات مزن قوتنا mesela Mesnevi Nuriye da yani kitabeki üstada pır hoşe diyor der Davus adı bece dibe mümin eki cismi bavici cehennemi cehennemi da hakikaten bir şeyde ama imanavi heye Xuda Xudiye itikade Xudiye baveriyeye dibe fasık eki kafir eki dibe dünyaya da jiber ku be bavere jiber itikadu imanavi Xuda tine dibe dünyaya da jvan hadise dünyaya ku pır müteessir dibe pır pe aciz dibe ku pır pe perişan dibe o perişaniya ya ve dünyaya ku verin berhev yani mümin bi cismi hu ye dünyaya dinava agire cehenneme da şevte o fasık u faciri ku be itikadeci dibe dünyaya da ji evi ban elemi bir manevi verin berhev o mümin ku cisme dinava cehenneme da şevte azabül gora karşı vi fasıkı dibe di sevaka ku aynı cenneti dabe. Yani jiber vi çava mesela M5'in dara tuya çava hadi dara tuya dhanava dendike vi yani nava dendike ve dare da tabbeki kabiliyeti ve dare hadi derece ve dere giriye dibe aynı imanı küfrji dibe vaka dendike kiye. Hadi cenneti dünyaya da giriye nava ve dendika imanı. Küfrü dalaletçi aynı ketiye naba ve dendika küfre. Yani jibervi mesela zaten mazın usad beşin dibe dünya mümin hadis eviya dibe dünya mümin dünya sicnül mümin ve cennetul kafir. Yani dünya ve cehennema mümine cenneta kafire. Hazreti Üstad eviya izah etke. Dibe çava yani gerek merviya faham bike. Dibe mümin ve cenneti her cenneti inşallah. Dünyayı da çıkad nava keyfiye dabe, çıkad nava şahiye dabe, çıkad nava hoşiye dabe. Ev hoşiya ve keyfiya dünyayı karşı cenneti merev kıyas bike tisavaka kutu cehenneme dabe. Çünkü karşı cenneti te kıymete dünya etine. Fakat bu avan kafir van fasıka. Ko her cehenneme dünya van çıkar bir rezalet ve bir perişaniyet ebeci diysa ve perişaniyet avana dünya karşı cehenneme de bir tisavaka cenneteki. Yani jibervi yani demek ki cennetu cehennem ve dünyayı da vaka imanu küfreye yani Xuda büyük şekli çekiriyor. Yani jibervi avan dersi Risale-i Nur hakikaten teselli ki maneviye mazın dünyayı da ciddir mervi yani ne sadece ahirette de. Em bixwînin ku gelo merkê mümin gava kuvê keyf û lezzetê digire. Hem ji alîkî da ji nimetê Xuda li wî kiriye lezzet digire. Ji alîkî da nimetê Xuda li aila wî kiriye, li malbeta wî kiriye, o li gedê wî kiriye, o li bajarê wî kiriye, li insana kiriye. Hem nimetê li ser xwe lezzet jê digire, hem nimetê li ser mexluqa lezzet jê digire. Merkê kafir hem ji derdû kulê xwe elem digire, hem ji derdû kulê mexluqan elem digire. Hazreti Üstazî maşallah çuqa xweş dibe. Ew tala reşê din, ew tala reş evê ku tala wî reşe hem bi derdê xwe hem bi derdê umûm xelqê xwe dema dixwar derd û cefayê ev bextiyarê me ha evê me qenc hem bi kêfa xwe hem bi kêfa umûm xelqê xwe didî zevk û sefayê hem tîcaretek xweş dixe destê xwe şükrê Xuda dike. Tê fehmkirinê ku nimetê Xuda yek bi tenê nine.
نعمتي خدا لسر مرف كريه او نعمتي خدا لسر مالبتا مرف كريه لسر كلفت وعيال مرف كريه او نعمتي كل سر تمام ابناء جنس مرف هوال وهوغري مرف مخلوقات كريه مرف نعمتي وانجي لزد بينا الي كافر هم جدردو كل اخو هم جدردو كل مخلوقان ايشو الم فكره بله تذكاري فردا Yani Seda hakikaten bu sayı ana mesela dünyada da çıka işe merv baş ve merv devlemen ve merv zengin be ama biray merv ama bave merv merve merv te perişan bin te fakir bin nane ki tine ku buhun yani eve zenginliğe merv yani kıymete ki tine yani hakikaten halde yani mesela merve ki merv ke faul cida be idara baş be merv be memnundu be. Veya mesela embeşin zaten ki başı ki kancı ki merv beke merv be memnun be. Bire merv beke ve ku merv kriye diysa merv hinki memnuniyete merv daha ziyade be. Ku bave merv ke diysa memnuniyete merv ziyade jeşer be. Malbate merve merv beke hakeza ana Khode Teala aynı büyük şekli. Yani nimeti kul mekriye şu emdinava nimet da gani buna. Avan nimete aynı van nimete daya merve meci, daya dev bave merveci, daya tevki Müslüman aji, jibervi ev lütfu kereme Khode ku merv hem le khud nere hem le Müslümana ku dibine merv pe pır ziyade memnundu be. Yani jibervi iman şuure ki usade merv. Hatta ve hatta Khode mesela vaat kiriye ku pişte ve dünyaya ez cennet ecibdim mi? Ez saadet ebediye ecibdim mi? Tevek akraba ve aba ve ecdade ve tevek olan peygamberi olan zaten nurani onu tevek verin berhev. Hazreti Üstad dibe evya nimete ki bu saye genci ki bu saye Khode de merv dibe kalbi merv qasi külme ki merve seda. Dibe ne kalbim qasi külme ki buna. Kalbim qasi dünyayı buna. Mene hindre ve kalbi tevek ki muhabbetu marifete Khode tekirna. Yani avkas ko gerek merv memnun be yani karşı kancıya Khode. Yani hiçbir bir iman şuure ki usa külli de merv yani. Merv ve şuure iş dünya hoşi zevd istine. Lser ve gotta te tişki ketebiramın Khode zane jvit çend sal beri. Elser imana bil gayb bejim. Ezu sebiye xo em lser taşte bun me taşte xwarin. Xiya bi xiyala xo ez derbasê 5 sal şunda bum. 5 sal şunda emil kubin, ezil kubim, evan gedemil kubin. Dve dakika kete biramın 5 sal, 6 sal şunda ezvay mrime dindre kabristana da beden amjid be xali dere. Min van gedemini zaruki kutkenin ser taşte, şuha bev hanekatkin, evji 5 sal şunda, 6 sal şunda evji vay dindre kabristana da buna xali vücuda van belabiye. Her yekil ciki ser pişte kalbine çu. Ev dakika eğer imana bil gayb bimrat nebuna, imana bxade bimrat nebuna, jwe şefqet u merhameta bavitiye. Jgayne ku ez bimrin bi derde xo, ez bi derde van gede xo, van lawe min sebiye min ku ev çen sal şunda evji waka min dendere kabristana da bimrin. Eğer imana bil gayb bimrat nebuna, wara qirin kijme biçuna ku taşte wan biharim yana. Fakat ev dakika Kur'an ayati Kur'an seri khudmura derxistin minak beje kro nebi tişki awab ki ma dünya misafirxaneye vanaji livir çawa ul taştel berhevin da alem ki dine da ebedul abade da de misafirxana Khode da disa wine de taşteya cennete da wine disa behavrabin min nefes ki girt bina min ki derket mugo elhamdülillah gelo ehli küfr delalete çawa بکافرتی تکارن لوی دنیای جیانا خود دوام کن. از ویا حیات. Seda aslında Hazreti Üstad Usad beyce. Dibe mesela imana bu ahirete yani İslamiyet dibe kafir aracı dibe rahmet ki mazın dibe. Vakti avan kafira kupurt kevin mesela sıkıntı ki mazın, ızdırap ki mazın. O kevin dengasi ki dibe ümida ahirete. İslamiyet dibe ahiret heye. İşte ve hayatı kadını heye dibe böyle vesile dibe dünyayı da teselli dibin. Böyle vesile teselli dibin. Dibe eğer teselliya ko İslamiyet'e tine buna van dibe dünyayı da avan fasıku facira avan kafira evet tevki intihar bekirna. Jiber bir vakti gut kevki kevin dengasiye destavecin İslamiyet'e. Ve İslamiyet dibe ahiret heye böyle teselli dibinin. Dibe eviyatine buna dibe dünyayı da evni karbun.
hayata xu devam bikirna, jiyana xu devam bikirna. Yani jiber bir İslamiyet dibe kafir aracı dibe rahmeteki mazın dibe yani. Yani jiber bir vesila İslamiyet evci teselli ki buçuk dünyayı da jidbinin. Hatta Hazreti Üstad mesela dibe fıtratı insan, hayala insan, vicdanı insan dibe mesela tevbe ki aşıkı ahiretine hatta dibe vakti ko ez buçuk muş hayala xu prsi. Mugo ey hayalamın dünyayı da milyon sal saltanatdaki dünyayı ev bidinte pişte eve milyon sali te daviyet heri ademi te perişan bir artık hayat ejdesi de böyle girtin te veya duhazi yoksa M5'in mesela hayata kebrahin ki zahmet be ama ebedi be ki jad duhazi de zarukiyamı da hayalamın gog cehennem beci ez duhazim ez daimi hayatım devam eke. Yani hiç beri ve mesela hayalam merif, vicdanım merif, aklım merif, kalbim merif sadece bu mahsusiyet dünyaydı bir teselli ki nabine yani. Gerek mutlaka itikada ve sağlam ve imana ve bukhade ve ahirete hep dünyayı da vaka insana hayattaki derbas bike. Yoksa bir qasi hayvana hiç dünyayı zevk nastine yani. Peki ka amvan her du mervat her du van mervat takip kin. Em jibdim pe şopawan. Evan her du merva yek je imana ve yab gaybe heye, yek je imana ve yab gaybetine. Her du ji çave xud ve dünyayı da vekir. Yek ji maşallah keyfu lezzet daye, yek ji qirawiye. Carawiye o mezet ke dünya ve kaşirxaniye ev dinici de be musiqiye, ciki xoşe. Hala kam vana takip kin avan her du merva. Diciki da gijin hev gelo sohbet ki navwan da ji çedbe em ji Hazreti Üstad mezekin van her du merva merke mümin merke kafir ka gelo kuda darin emwan takip kin. De peyra de zivre raste merve xoy dinete. Ev merke mümin raste merve xoy dinete. Ev kafirte yani. Hali bir fehmtke. Jerad be ey dini avare. Hebetun ebe pisiya navata avetiya dervayte. Loma tükeni girindi bini. Yani dünya ciye keneye tüdbir kay dünya digri. Terhisatan şelandın talankirin zendki. Khal terhis be tüdbir şalandın talankirin zendki. Akli khub da seri khu. Kalbi khud temizke. Hatta ku ev parda musibeti jiberçave terabe hakikati bibini. Levra memleketi melikeki memleketi padişah ki gelek zede adil merhametkar ra'yetperver خودی اقتدار انتظام پرور شفقتکار هم ولاتک اقص قدر علامت ترقیات و کمالاتان لبر چاوان نشاند ده نابه وکی وهمات به نابه وکی زنات به ده پیرا او طالعرش عقلی وی تسریوی لبه پوشماند به ادبه براجی جدل و جان از دینک آواره بوم خداش ترازی به تمجوی حال جهنمی خلاص کرد. Yani evya ev her du merke mümin o merke kafir rastı hefteni merke mümin ruhi kafir tkhine famtke derdu kulkiye mazın heye ama dünya le bir zindan hindik maye ku intihar bike yani ama hindik maye kuru çib yapte vi memleketimize yani padişah ki berrahmu keramahu ve kainat sevku idaret ke emci askeri vine emci bin emr beri vine o vay xoşik li me xwedît ke o xelş xwe tezkerê digire tudbê talan dibin xelş xwe dikene li ber çavê te biye girîn ev çi biye bite aqlê xwe bide serê xwe li nîzam û intîzama kainatê me ze evî mêrkê mümin nesîhetî wî li evê dinê tesîr dikin aqlê wî te serî wî tê femkirinê qabiliyetekî tê de hebiye o dibe elhamdülillah xwedaş te razî be te min ji vî halê cehennemî xelas kir tê femkirinê xulaseyekekî abletîf mirke mümin hena ku neçe cenneti manen dhendre cenneti daye. Mirke kafir hena ku neçe cehennemi dünyayı da dhendre cehennemi daye. Evya ve hakikata ku edbim dhahab ayeti Kur'an'ı teyit kin. Yek jedbe estaizu billah. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Ev merve ku zikri min bahsa min jinavi min i'raza khubke pişta khubda min khuda be dünya ki tango mango jera çedbe. Nefes avi teng dibe, dünya le teng dibe. Öfte küftavi edve dünyayı da bifatse. Fakat merke mümin ela bi zikrillahi tatma'inul kulub. Bi zikri Xuda
قلب مطمئن دبن تفهم كرني خلاصة إيمان دندري قلب مؤمن دا هم سعادة الدنيا جرى تأمينك هم سعادة آخرته أو كفر كدندري قلب ملك كافر داية هم سوي الدنيا دا تخ جهنمي شقاوتي هم الآخرته أو يتخ جهنمو شقاوتي تلسر كإيمان هم الدنيا وهم الآخرة فايدة هي كفر هم الدنيا هم الآخرة زرارة هي تتشكي بيجي كرم كان Seyda yani hakikate imanı maşallah tefsira Risale-i Nur'da pek hoşuk izahta ekirin. Mesela en bejne ana zibistanı merib hala nava bahçeki. Nava bir bahçi da avan dara merib daran nasıl ki merib beje avan dara içine merib nizanı yani. Çünkü yani servan dara çıp pelevantının fekiyevantının meribce halevan merib famnak ama en bejin bahar hat avan dara pela vekirin çiçek vekirin o meyve van fikiye van mazın bun yani avan dara içine şüpheki meribce dimine namine yani merib zana eve dara mişmiş eve şeftariye eve kaysiye merib usa zana ana mesela dünyaya da İman ve bahçeki, küfürcü ve bahçeki. Mesela merhaba için ne var bahçe imanı, dinleri mesela insanı faziletli, insanı ahlaklı, insanı münevver, insanı ahlakı olan pır hoş. Yani ne var Müslüman adam merhaba viyad bine. Yani iman dünyaya da fekiya daya yani. Mesela aban insanı pır salih, aban insanı faziletli, tabi bana meyve imanına. Mesela asr-ı saadet de vakti Hazreti Peygamber tevhida Xudayku ilan nekir bun. Dinava topluma arabada, dinava ve zamanı da çıkka ahlakı ne hoş bun dinava vanda bun. Mesela insan